episode ikurikiye, episode ya 7, the rules for my family. Hey, mugore saba aho hasi ubundi tugende turyo show. Uzeba maje kumubwira ko umusore apfuye. Ninde ubikoze? Muzero baba ishaga indakara mwisho nitaye. Natwe nago tubizi papa. Sana da haber ver gelsin. Ayo makuru yahereze Adinani. Ubundi urahita umbwira. Genda muri Benz sha compresseur. Ibi bisaza byarakimaze. Benz Range Rover, BMW, Bemosha, my wife. Okay. Önce mahalleden bir genç bulduk. Adı Engin. Bwambere twamubonye uyu musore twabonye bamwitaga Engin. Atmaca'nın çocuğu. Ni umusore uvuka muri Atimaka. Kenan'a yaklaşabilecek biri. Niwe musore wegereye uriya mugabo nta kujijinganya. Kanani sukobwa yaje hakunino musaza we yishwe ntazi ngo ninde wamwishe byose nagahinda. En sevdiğiyle tehdit ettik. Ubwo twamuteraga ubwoba kuba yakundaga yemeye kudukorera akazi. Hey, sasa byagenze bite? Wari umunsi umwe ureba byose byahere mbere yuko umusore ajya kurasa muzehe Kanani yari ari hano umusore ari kureba amafoto yamushikiwe. Murashaka iki? Kumbi DJ Felix. DJ Felix niwe abipanze byose. Kanani Koruhani ejo azavisheni azagaruka mu gihugu. Uzamwica agisohokamo. Bitari ibyo twe tuzica mushiki wawe. Haya, kora subscribe aho hasi twikomereze turye show. Yindi mubireke byose Hanze TV. Musore bivuze ngo ibi yakoze byose yabikoze yabitumwe nande? Yari yabitumwe na DJ Felix. Ese DJ Felix we yarabifitemo iyenyungu yagerageje kumwica ariko biramunanira. Tuzduktan sonra Engin'in hayatta kalması tehlikeli oldu. Byaba bibi rero aramutse arokotse nyuma y'ibyo yakoze. Adnan'ı öldürdüm. Niyo mpamvu natumye Adinani amwica. Hey, nagapangu kiwe nibwo Adinani yakiraga telefone. Uzi n'ikindi umusa nguruze tujya kuzimya station. Umusore warashesko yishe mu kazu kari ahantu bita muri Sadeyifu mu Gatsata. Nibwo yajyaga mu Gatsata yoherejweyo nande n'ibigabo bikorana na DJ Felix. Nibwo yacendaga akarasa nde Engine nibwo yamuhaga amasasu y'igituza mugenzi. Nuko byagenze byose murabibonye noneho. Hey. Ngambo dushire. Uyu hakunino Genzi mushiki musaza wiwe Engine araraburisha. Sedef. Hey, Sadef. Ariko akaba ari nkana mu Rwanda yewe we ukaza no kugitosha. Kardeşini öldürdü. Mwanyica umuvandimwe sibyo? Yo gisozo mujinyara murenze waransezeranyije ngo uzanamukora none wamwishe. Kuki wambeshye koko? Hani sen mahallenin Kenan abisiydin. Ese si we muntu twafataga nk'umuntu mukuru muri quartier koko? Ntiwabwiye ngo ufite umutima nama kandi uca urubanza rubera. Nakubwije ukuri. Narakwinginze ntako ntagize sibyo? Narakwinginze ngo ntumukoreho. Bağışla dedim. Ndakwinginga ngo umubarire ku bwanjye. Nago yari njye wabikoze. Byari wowe, ni wowe wamwishe wagisaza we. Baka yalan söyledin. Warambeshye none ukundeba no mu maso warambeshye ngo ntuzigera umukora. Waranantezeranyije. Kuki watezeranye? Wese du. Neden nasıl? Kubera iki Kanani we? Kuki wabikora koko? Hey, ujinyara murenze sha kandi nawe abaye ari nago yari njye. Ndetse ndakurahirira singe pe. Nawe ntago azobikoze kumbi byakozwe n'umwana we. Ndaza gushaka wabikoze wari wese kandi ndamuhana ndagusezeranye. Singe wabikoze. Naga ari njyewe. Muzehe se wabikoze. Ngamucakira wabikoze. Menya ninde wabikoze ngamucakire. Muncakira umuntu wabikoze menye ngo ninde. Kandi umenye ngo kuki yabikoze. Ese kuki yabikoze? O benim canımdı. O benim. Yari urukundo rwanjye musaza wanjye. Yari buri kimwe cyanjye pe sinkubeye. Peki tek ailem. Niwe muryango wonyine nari nsigaranye mu buzima. Papa Kanani. Uzi n'ikindi? Önemli. Ni ingenzi ibintu ngiye kukubwira birihutirwa. Kujapa. Twendereye nyumbani ibintu byakomeye. Bawicaye. Isaza nk'ya bifite injuga. Mubona we batwara abakobwa beza se mukagira ngo. Mwe mwigize ngo ama bad boy ntinya umusaza wateretaga ku cyumweru misirangiye ukamuzana ubugori. Sorry. Bwira. Cya hagati y'ibiti bibiri. Akundaga kunyura. Baba galiba bizim Papa, ndakeka n'umwe mu bagabo bacu babikoze. Umwe mu bagabo bacu ni wishe Engine. Hey! Zarikanga! Ngo mukinga ninde wabikoze ni nani?
amefanya vitu like this. Ngomba mvanze indimi bagira ngo mbumvishe ko nzi nyinshi. Byagenze bite? Ne olmuş? Iki Engin'le mi ilgili? ni ibijyanye na engine basi mbwira. Hey, Swahili tunaizungumuza kabisa. 5 kwa 5. Hari ikintu muri kumisha, sibyo? Chenzi ndimi. Reka mbe giye Sadifu. Kambe ngiye. Naciye söyle. Gira Hometi na Nasi basigare bita kuri no kuri management yo gushyingura. Funeral management. Dokunmayın demiştim. Bariya baginga nababwiye ngo ntibakore kuri uriya mwana. Bizimki de mi yaptı Tekin? None byakozwe n'umwe mu bantu bacu. Sinzi papa. Adnan evde bizi bekliyor. Adnan ari mu rugo aradutegereje, dutahe twumva ibyo batubwira. Hey. Adnan nimba ari bubyemere amwete na Nasi mugume hano yite ku bibazo byo gushyingura n'ikiriyo n'iki byose by'umwana wapfuye. Ibindi birangire. Ese yari yemerewe kumwishyurira. Ako niyo murimo ruge. Sasa tugaruke kwa DJ Felix. Sen Korhan'ı neden öldürmek istediğimi merak ediyorsun değil mi? Ese uri kwibaza impamvu ushaka kwica uriya mugabo ngo ni Karani Kerehani? Kanani. Abimi öldürdü. Kuko yishe umuvandimwe wanjye. Kera yishe umuvandimwe wanjye bitaga Abbas Taziri. Hey! Vurma! Tamukubita ndakwinjiza utangubitira umuvandimwe. Uri mukubita. Nasip. Yuno umuvandimwe wanjye ari kumwe n'umuvandimwe kari kakiri akana gato cyane. Ninjye watwite yari ahantu Rasip. Ndakwinginze. Wikwica umuvandimwe wawe. Ndakwinginze kari kakiri gato. Cya bintu mujya mukora nkabaga ngo bizabagaruka. Iyo mvuze nabi birakugaruka ngiye birakuzirana. Ndakwinginze ntubikore. Kana kari kakiri gatoya. Fana wacyana. Ntundagaruka. Ntuzanagaruke. Muvano mugenda nimuzanagaruke. Sasa ni magenda. Nibwo muvandimwe yavanye imbundu yaramutanga aramurasa. Kanari yarakiri umusore yarashuki. Undi musore mugenzi wari uvanye imbundu agiye kumurasa. Hey! Yarabyibuka ni DJ Felix kari kakiri akana gato. Ben de onu bu çukura None rero nacukuye hakuno ugomba kumushyingura hafi yawe sha. gömeceğim. Imbere y'umuvandimwe wanje niwe ugomba kumushyingura umukinga. Ikinga ngo ni Kanani. Ndamushaka ari umupfu cyamushyingure na muzima. Hey, mwice na namushinyagurire. Abana bashinyagurira filime sha bakazishyingura nta murambo. Nare akantu umuvandimwe yarakavuze ngira ngo arabeshya ariko maze kubibona. Mwese mubibona? Hey! Wibutsa mukore subscribe kuri byose hanze TV. Ni YouTube channel igiye kugica iyi seri irarangira vuba cyane mu gihe kitarenze ibyumweru bingahe 3. Hey, pabeshye. Siz mi yaptınız? Wari uri he? Evet baba. Yego papa. Nimba ugiye kumbaza ngo nitwe twamwishe twabikoze. Söz vermiştim. Nasezeranyije mushiki. Bana getireceksiniz dedim. Mwari mwansezeranyije ko mumuzana mbere yuko mugira icyo mumukora. Sinakubwiye ngo nimumukore uriya muhungu kweli. Muto watinyuka ibintu nk'ibyo cy'ibyo wamukinga. Gute Adnan. Adnan imbesire krokodile. Papa. Musa nyine urabona bampamagaye. Babaannem de Ubwo yemekte. twari turi kwa mukecuru mukuru. Indi yaguhamagaye. Benim kimin aradığını. Nanjye ntago nzi ngo yari inde. Saklandığı yeri söyledi. Ariko yambwiye ahantu engine yari yitsimbye arangije arakupa. Çocukları aradım gittik. Nibwo nahise mfata abasore tugiye gusuzuma. Ntabwo twari tugiye kumwica pe, twe twabibonye yinjiye amurasa yanabigambiriye. Kubera ko niba mwabonye ukuntu umwana yari afite imbunda ntiyanamurwanyije kandi yari ayifite nawe ashobora kurasa. Bitirecektik. Twashakaga kumubona ngo tumukuzanire Birden ariko ubwo twageraga silahına uzanınca yahise afata imbunda yiwe. biz de tabii kendimizi korumak için. Rero twabikoze twirinde nyine. Hey, niwe wamurashe? Niwe wamurashe cyangwa Adnan, Adnan? Kiracyana. sen mi vurdun? Ni wewe wamurashe cyangwa ni nani wewe umemupiga? Papa, ni Tifiri wabikoze. Ni wewe umemupiga bullet ya kichwa Kenan abi. Nahatirijwe pe sinarimbi gambere. Ne haddimize senin emrine karşı. Iyo bitaza kuba ibyo, iyo nza kuba ntahatirijwe wari kubifata nko gusuzura ko byabaye nyine mpatirijwe. Da o Engin silahına davrandı. Tucyagera yahise afata imbunda yiwe. Ben onu vurmasam o Adnan abi indirecek. Rero iyo ntaza kumurasa yaragiye kurasa Adnan ngamwice. Barabeshya inkuru mpimbano. Ubundi inkuru mpimbano ndayireba nkayimenye cyo. Bir anda oldu. Ibyabaye byose byabaye bitunguranye. Dediği gibi. Adnan rero nawe mubazi. Koko.
wa mukinga we İstemiyorsun. ejo mu gitondo uzajye kwitanga kuri polisi Sabah seni evden alacaktık. ejo mu gitondo Tekina azaza gutware ugende kuri sitasiyo ya polisi witanga umanike amaboko. Hey Baba. papa Ne diyorsun umwana ugiye kwitangira ikirego ibi bintu uyu yakoze. sen ya? Papa uravuga ibiki? Seni vuran adamı öldürdü tıfı. Papa Tifiri yishe umugabo Bu mu wakurashe. senin adaletin? Ubu nibwo buryo ufata mu butabera. Yalar toplanmış adalet dağıtıyor yine. Ariko mwese amabandi yari aho muvuga ubutabera. Senin ne işin var? Yok umuntu urakora iki hano wa mukobwa kandi wowe. Sen öyle çıkınca ben de seni aramaya geldim. Mukimara kugenda nahise nza bakurikiye. Sibyo? Siz biraz önce burada bir cinayetten mi bahsediyordunuz? Hano mwari muri kuvuga ngo ibintu bijyanye no kwica umuntu. Ninde wishe umuntu? Ya siz baya cinayetten adam öldürmek... Mwavuganaga ibintu bijyanye no kwica umuntu cyangwa iki nabumvaga. Zafer kimi indirdiniz? Ninde mwishe kuri incuruka? Uyu mukobwa yanze imfuzi y'uyu muryango n'uw'amabandi wica abantu yarabyanze. Vuran çocuğu mu? Wa musore warashe papa. Karışma sen. Yok mu rusuku ibintu bimeze. Ni wowe wamurashe. Ben babamla konuşmak istiyorum. Ndashaka kuvugana na data. Bütün bu olanlardan sen sorumlusun. Papa ibi byose ni wowe nabishinze. Öldürmekten bu Byose ni wowe nabishinze kwica abantu guhohotera abantu ibi byose ni wowe. Şu hale bak ya. Reba hano papa. Reba ukuntu ibintu bimeze. Ben olacağımıza inandığım Naje hakuno wenda kuko nari mfite icyizere ko tugiye kongera tukaba umuryango. Ariko ndabona n'ubundi nta kintu cyahindutse. Ben ne yaptımsa Icyo nakoze icyo ari cyo cyose mwana wanjye. sizin için yaptım kız. Nabikoze kugira ngo nkurinde. Gasan. Hayır baba. Oya papa. Sen bizim çocukluğumuzu çaldın. Watwambuye ubwana bwacu nta kindi wakoze. Yogemuru. Mwana we. Yağmur. Watwambuye ubwana bwacu. Yomuru we. Yogemu. Vira mu nzira. Vira mu nzira. Kavuye kikubise. Munzaniye sha Tekini we. Nuko uyu mwana Tekini we baramwadupse gita kinjira muka pemwe kako. Batubemwe ariko turaho. Tutarenze nyine ariko nanone mutakwigondera. Hey. Bahita gacoco cyo sikiwe. Bea nawe. Nawe tazakuniwe mu kandi kamodoka gahumbya sha. Aka kamodoka karasinzira simubibonye urebe. Seza mu kamodoka kasinziriye. Yuko kadahita kacana amaso kadahita kazamura do wayibonye. Ari utumodoka twari utw'umwijogo tunyorerega. Hey. Kindi cyabaye. Ze yarababaye atangira gutera ipfunsi n'ibirahure. Saza ngaho banisaziye banirwariye. Dinani nawe yarasotse kandi byose Dinani niwe wabikoze. Yagiye kurasa umuntu muzeyi yaramubujije. Ze. Emre, alın arabayı. Fata imodoka sha. Siyasigaye hano bakoze ibintu. Kinga bagenda muri Range Rover Sport sha. Niko. Imbeba nkiriya sha. Kobwa yaciyeho. Urugo aravuye baratonganye bagiranye amabifu. Kuri umuryango barakunaniye rega ubona barigize ibyo ntazi. Hey. Ngiye wanungamo papa tukumvikana. Byagorana cyane ko wajya umbwira ibintu nkabyumva. Numva nabi nimba mutanabizi munabimenye. Ikindi cyabaye hakunino ndamukurikira mutera ihona aramwangira undi amutera ihona aramwangira aramwitambika. Tekini na Yogemuntu amazina y'aba baginga. Ne var? Ne? Ne istiyorsun ya benden ne? Yağmur, Yomuru we. benimle eve gel. Wambabariye ukaza tukajyana mu rugo. Burası benim evim değil. Hariya hantu ntabwo ari mu rugo iwanjye. Ndakwinginze ariko ngwino dutaye mu rugo. Olacağımıza inansaydım dönerdim. Nagarutse nizeye ko tuzaba umuryango ku yindi nshuro. Bana biraz zaman ver. Ase basi papa we wamuhaye iki? Koyabilmesi için biraz zaman... Wamuhaye iki agatunganya ibintu byose bikarangira. Jack, ha? Atunganya ibiki? Planlarımı mesela. Ibintu byabaye iri joro si urugero rwiza. Si uko bimeze. Biliyorsun hiçbir şey... We ntabwo ubizi ntabwo uzi icyabaye. Diyorum ya. İki ntazi se. Sizi de kendine benzetmiş iyice. Mwese musa nka we. Sen de Abe wowe ari Adnan- Adinani ntaho mutaniye na papa n'ubundi. Babam gibi konuşuyorsun. Adnan da... Muvuga nka papa Aynen. mwitwara nka papa imyitware yanyu ni nka we. Yokum. Ariko jye si uko nteye. Beni kendinize Jesitsa namwe nta nantu duhuriye. Dünyada olmayacağım. Isi yanyu sinshaka kwibamo ndakwiyamye. Ya. We Yogemuru we. Ngaho. Narumiwe. Ko yakamufashe.
siko maje kubona uko imbeba yaba ingana kose haba ari ipusi we cyaraga ibyo bintu mujya mubibona cyenda bibona kenshi kanashoboka zayabaza umwami wa bwombo kaboye kucyo wankurikiye se Babam mı gönderdi? data niwe ubigusabye ngo nkurikire se Kenan babanın sana ihtiyacı var. Kanani aragukeneye wa mwana w'umukobwa we ese ko aragukeneye Verdiği için geldi. ese uje hano kuko yabigusabye cyangwa Baban seni her şeyden çok seviyor Yağmur. ese agukunda kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose yoga umuntu si ibyo bintu ntabwo ubibona Bırakırdı bu işleri. arankunda Ona biraz zaman ver. nyine muha igihe mwana Her şeyi düzeltecek. ndabizi ko ibintu byose azabitunganya Bize bir şans ver. we muhereza amahirwe ibintu azabitunganya kandi azabikemura vereyim sana mı? ese amahirwe anyahe papa cyangwa anyahe wowe Sen o şansı çoktan kaybettin. we wabuze amahirwe naguhaye kera cyane tekini ntabwo ibyo bintu byibuka Yine gideceksin değil mi Yağmur? ugiye kongera ugende ntugiye kugenda yoga mu ruwe Çocukken de böyleydin sen. rero nawe uracyameze kwa kundi waza ukiri umwana ntabwo ujya uzi guhagarara ngo urwane ya Sıkışınca kaçıp igihe gider. cyose ugize ikintu nk'igitsure kikubangamiye urahunga ntuzi gushikama Değil mi? ubu ugiye kongera unsige Arkanda ajin ugiye kongera ugende bıraktıklarını umursamadan. ikibazo ni uko ugenda ntuzongere no kwita kuba wasize inyuma Ne kadar umursamadan çekip gideceksin. ntiwite kuri abo bantu habe na gatoya Gelmen için yalvardım. ariko icyo gihe njya kugenda nakwinginze ngo uze tujyane narabikwinginze Demezdim. sinagombaga kuza n'ubu sinaza Niyetin yoktu çünkü. kubera ko nyine nta muhati wari ufite Demezdim. sinaza pe nkubeshye wari ufite ubwoba Kenan babayı yüzüstü bırakamazdım. ntabwo nasiguriye muzehe Kenani ngo musige inyuma Sevdiğini söyleyecek kadar yürek yoktu çünkü. nyine kuko utigeze ugira umuhati wo kumubwira ko nkunda nyagasani bisa nkaho banakunanye we Yağmur. uje kubera ko ahubwo ndi umwana yadupse yoga muri ibyo bintu byumva ariko Babaya hayatım kubera ko mukunda n'ubuzima bwanjye numva mufitiye ideni uranyuma haya Yüzüstü bırakamazdım onu. rero sinamusiga inyuma ya Hele hapisteyken. by'umwihariko ubwo yari ari muri gereza Sevdiklerini seni bile bana emanet etmişken. ntabwo njye nari uwo gucikana n'umukobwa ngo mfatirane ko muzagiye gereza ngo nshikane n'umukobwa wiwe Çekip gidemezdim. ubwo se we yizeraga twari kuba tumumariye iki Bana Kenan babanın emanetiydin. kandi nawe ubwawe ntabwo ukiri umukobwa nakwizera nk'uko nakwizeraga naramusezeranyije Ailesini, sevdiklerini, kubw'umuryango we en çok da seni. n'abakunda by'umwihariko wowe uranyumva En çok da seni koruyacağıma. ikirenze ibyo Hayır, ona söz ver. namusezeranyije ko nzakurinda Çok yari papa ari isheni cyiza cyane ijambo ryawe wararirinze tu Bile korudun. wanandinze umuryango wanjye ubwawe Ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu gösterdin ona. urangije umwereka uburyo nyine uri umwana umuntu yakwishimira Ve yoga umuntu wigenda mwana bakundanyeho gitmeni istemiyorum. wigenda ntabwo nshaka kugenda mwana kwinginze orororororororo ideho orororo akasakumiro Benimle. washe tukajyana se Gidelim o zaman tut. ngwino twijyanire mwana Neden? fata ikiganza Gidelim. twigendere twigire kure Sana bir kez söylemiştim Tekin. narakubwiye rimwe tekini Şimdi tekrar söyle. n'ubu reka mbigusubiriremo Gel her şeyi bırakıp gidelim şimdi. waretse ibi byose tukabisiga inyuma tukigendera njye nawe wambabariye tukigendera sinabikora nicyo kibazo Nişanlandım ben. nateye ivi kandi yari azi ko bakundanaga nateye ivi sinabikora haya kobwa dore ngo aracika ikizongwe mugenzi yari azi ko uyu musore akimukunda kumva utinda uzi kuzakumburwa ugasanga waribagiranye baramwibagiye rwose nubwo wa mugani ngo bombo kwa ikibazo ikindi umukobwa yakoze yijugunye mu kamodoka kiwe kanze dukomeze na episode yindi ikurikiye nta kindi usabwa usibye gukora subscribe aho hasi kuri byose hanze tv kanze dukomeze na episode yindi ikurikiye ciao ciao bye reka nze kora subscribe kande kuri ako kazogera iyi filime nshaka ko tuyirangiza vuba cyane ariko tugahita dutangira indi gihe kitarenze icyumweru kimwe nkaba nyibahaye